So e whaatalo whaatu Samoa I lau whaasausauga I le nei vaenga o lea fiafi e le teibole wantile ua 5 minute ua te ai nei le tu la e 5 I le tautua ma le au nanga alau Moana TV BLU TV ia ai mai sei foi le tātou porkalame whai o le nei foi aso. Aso se fulu male lua o le masina o ke topa lua fe lua se fulu male tasi io e le nei fiafi e taulunga I le unanga e asia mātou foi fale whaasara lau para mātou o unanga le televisi ale BLU TV ia male proklame whai o le TAUTAI e ma ASIATA le nei vaenga o le a fiafi malo le soifo maua malo le soifo matafi malo le lava papale malo foi le whaatoa e le nei taimi o le a fiafi e ranga tailea e au te masalo o lea ua o auli a matau au setalia ia a ua lilo tu lava le matau le la a masalo ia te utou I Samoa ia ai o te masalo ua whaasolo I na tu neva le pomo o utou I Amerika ia maso o lava se tafa o le la lo langi o loo e mafuta mai ai tauta ia ele nei ma ASIATA ia fia fo e tautua mo o utou le nei vanga o le fiafi ma lore sai fo maua e mai le nei aso e mai nga luenga sa e fita I tunga iai na tau nuu me uma o lo fa moe moe ngole nei aso na tau lau o lo fa moe moe pe ko kiki a ka ule kingi ai to fa sala ve ele skangaka io e mo ele sa fo ile me se atu nu ele o lockdown ia afa penga ela ko nge ka mo faisinga u a no nga tupe po si tau mo fainga o se la lava se tulanga se ta vale o a uma tulanga pena na o ke me uma pe ko kiki lava po lo e nofo ma se tali manaia e te toe usua ia ile so atai au o a uma lava ti unga ma palopalonga sa fe ngai ma o ile nei aso TAUTAI ai ma lo le soifua maua ma lo le folau I langi ma pe ia upo e fai ia I ele o pia fa mai wo tu I tau me sina ai o tepa I mata ngofie ona o le anga le leita I taitama o lo tātou tapa au sini le langi mela lea to e whaatalo fa mo folo fatu ASIATA mare proklame ale TAUTAI e ia de oe ele nei vaenga o le fiafi aso lua le nei ia mara tua foi
ia vai ane foi ele iau le tatou faatalo fai feo yo le tala le lei ia ai na ona o failo le seunga io e malanga le ngalu e pe yo le tala ia i le anga tonu le atunu e le tatou malo ma tu foi o le aso lua le lei ia le lava sa o tou fonga foi le aso na tenei ia sa malele masaunoa le fionga le Minisiter o pisinisi mala manuia maleipa ia le fitalinga ia le atinu fau mo ina Wayne Fong ia ole a fai maso tu mau foi lele mate fiso tai ai ia ma fa tala no ai ia ai me se sa nganga ko inga fa mai asiaka il vaso len kengei ole a so lu ole vai a so fo le la tala no ai la valeli ia e ka fiola e ka fefe ia ma ka kala ngoi la ma ke ki lenga ave songi ko ava kuiva ia e fe ave ingor ma ke ki ko ing no winga o nisi o vaenga tau o le tātou proklame. Ia atoai manisi o nei o tonga o mea fo isa tutupu, o lo tutupu, ia me se foi le update o tūlanga o le tātou whaamai. Ka fio la eri. E se foi whaingara ngei whaamai. Sa o re o kera klo makua foi lele ngā o lo fia valusia au karinga. Uio lea, talo fatu i feo i o le tala le lei. Ia e, whawhia ngai ngā taulangi, ia o lo tau ngafa o le fisinga po o le fusinga. Ua tautonu i le niusina e pei o le tala i le tōlonga. Ia ua foi le alanga ingo na manu malo. Ia e tala ino le tala le lei, alanga ino le salambo. Ia ina ia awane i whano se tasi e whatuatua ia teia. Ia mawhai ona maua uma i tātou le ola e whaavavau. Ia whaafitai atu la i whioi o le tala le lei. O le alava le whalanginga, ia o le taulanginga fo i o whawhengainga taulangi o so tātou atunu i whatawhai taulanga e fia, e ka le sia so whatasi, ia o e ka le sia e se fia i tono o Samoa. Whatalo whatu ASIATA, ia ele nei vaenga o le fiafi ma le tauta ia te oe, malo a fua i lau ua maua. Ia ele nei aso, ia hana i tātou ta mamati nā mātutua, ka lo whae. O le leo na vaai le leina o tātou matua e te tono o mauta malawa e mai se lava lo tātou iai nono tanga o le nei lockdown i amre whamai e le tari tonunga aua tau te musuai ioe aua tau te fiu ngō fie o tau le au tau si matua e o fwoi kako e le sa la upu mai ana mua e kei lor mafuanga le no fatu e le sa la le anga mo wha manuianga e sili le manuia o e malau whanau pe a ifo le lei ia lau tau singa tau si fa maoni e lor kau si foi le ngar fa mai ia wale vai ia ke lo makua male e fiu si lo makua mas ko inga vara au e te lo lau kala vai eu manguia ia ruaku malesi la kwale skanga ka foi le ele la kwalu manguia ala ke fai ka longa i kongor poku ala ke fai PlayStation kongor poku ele o tātou ele o whaafomura le vai mātua. Ma ai le lei ta mamatina. Ia o mesi o vai tau o soifuanga nei. Ia ele mai loa ele tau masina sesi ma le finangalo o le tua. Ioe, ai vai oe. Ia i fai lau kausinga whamai o lai kausir ka mamarkinga. Ai leonga ia vangoanga e maua ke aru fai lau Facebook ma lau TikTok. Ora esa ngore ngon o TikTok. Ia a fe mai la yo la fatalofa ia i pa anga masani ai me se foi o wo mai ale tātou tau ia le foi wo fai pa lungo le tātou proclame pe au mangarunga le e ia wall of so tainga fa malo atu ASIATA ma fatalo fatu ia te oi le ke sira mai io o ele ke aka mai ia le foi la amba ka foi fai meia o fika le vivesi e lungo le tātou proclame Leonia va lele feau io amre mafutanga malo la vale o sai malo fato to ia o ka ko wale i mangele mangele au bi o mangere o te mana tua asoia fa ko sanga ni usila io o sawa ni usila ma mai mare sia o kamare a ka mo fia ka mangangu ma te o mai lai tai mo mona ma mai ma ke o mai apa lai ma visa fo e mo America e o i fo i nga ta lai e na mau mai ya ma o klaude ka o ku le ngora ngale fo i New Zealand ai fo maka mai se usel pokala nga pikia ma uai e na ia i tau ai ngana na fatalia ma o mai vale le fo i le mo ke o man ia sau waro o kamaka ia se pu o ka vai ka mai ki vo ia fa ko mana tu fito sorry mai leo ele o ngi usila le ala ma ko pipi ia mo ulu mar isu ko pipi ia fa malamba fo yo le lu le makamaka ngai pi ma ki fai ka wi ngoa
Ate ke I foi la lengua. Welcome to Auckland International Airport. Yeah. Kau mai kaua ia maletama ki makau. Mai lo mana tua la mangele le itu malo le ye malai vale li Io ai maki o mo la se upo fa mai la ukama le. Welcome to Manchia. Fa langi kama. Welcome to Manchia. Ya longo winga la o Manchia le ma fuka me ka leo nia. Ya muri yang. E ka fa kwa kai lo e ono rir ka ungole o le ngoa. Io e le se ufa perkangi. Io o le ufa maoli o lo ma ngere. Ai se io ka koeva ai la ile wadi I e komingo so ila lo la vo ye. O fe le ke la lai. Rute I mangere. Ça va I mamau. Patalo fatur proclame mo zo Oscar now. Ja, maar het vai ngane vai. Fiafi. Oh yes, my friend Oscar. Always tuning in from Japan. Io. Hunjum jamji. Umar kafa sapangi ngeke usasi ko ka ur proclame. Ana leone merto mavjanga, talo falava ya ngata fo ile. Maria tiu maluali afuvai le mafuta mai foi ia le tatou proclame ia lo fatele atu proclame mo utou ia te lo le lava pe ia io ke se ko kilo posa o ngoia o mai ele sunga ia Maria ia pe ia te lo ia o pasolo tatu fatalofa luanga opoa daro fatalofa lava malole mafuta mai ia ile nei vaenga o le afiafi valu sauvao pre tau mafutanga ia Sydney au Italia malole se fo mnuia mo le toi mo o fanga ia te tau fo ile au te mana tuale mafuta mai ai Sydney au Italia ia le songa ia fata tamati ia male fretua por tau si fo ia te sisi ia me se fo ile no fo alo malo la vale ono sai malo fa totoa io o mai o tou me se fo nei time fa mai me se fo si o so ia palpoi pira palpoi ia mar tau tonga ia fa ululi ia mar fa na fo la mafuta mai ina sunga tu po si o so kalo fa e ro ke le ilo le na fe ngai o male io ma fianga or covid ia le ia tato tau faita talo ile tu ia e to fa fo sia lo malo si o te lo o stanga ta fa tua ile tua ia wa ola ukali ale o ke fai kanga ka afisiri mai ole ha eli se pui nga sa o ngai fa mai ola ukadi pai le yo kui ma e fa ko ile ku ole tali ole fa tua ile tu valu sau va mar tau mafjanga malo le soi fo malo le lava papale Ken and Mary songa tia kono ia mar fetua le mafuta mai foi proclame io ka ilo ai se insingia mai kuā ale insingia ia le ar kaulanga lanto malo le no sai malo le fa to le nei vanga le fiafi ia le fangarina le fionga ia tole a foa sa vavau ia io ia la inga tawa ana ata sorry la inga taulangi io ia wa foi le fio tole foa ia ma va fuanga malo le soi fo malo le lava pale tele lutu haral to mavtanga le vanga la fiafia ngata ilea ia sa va fuanga malo lava le soi fo maua ia malo le TAUTAI ainga ai mar mavtanga le vanga la fiafi line I Sara mar to mavtanga ngata ilea o sulu o neone fa talo fa tu ASIATA mo to mai sini au Italia ko kele la usingi le mafuta mai ona o leo te mai tau atu toi titi ona pale mai leo le sunga I le Minisiter le fionga o pole fetalenga ia Leatinuu fau na Wayne Fong e lungo le tanto proclame fatalo fatto fine manti le pule ma lo lava le mafuta mai ma lo fatto to pole to lo fanga le sunga le loia io ia yese tata ia ngata fo ilea ia lo sega uma o loia le to file vai malai ASIATA ati na eva ai io ia male fretua ia mara le mafuta mai fo I le proclame ia ai le fanga roina fo ia sia wall talinga ia tuilangi tuna tuilangi ia o ia fo yo le coordinator o le tatou saufanga limas formatasi tu malo
fo ia lango sua wa ia fufuanga fa alu me se foi ia fa moenga ale vanga fa fai ele fa tu ile to sa mo tas ia maso o se supporters lava ia fast HRPP ia maritanto malo o ia fatalo fatu ASIATA mo o to malava le nei vanga o le afiafi tu langa tato cases wale silfia mai le to tele o to I fa fo atu ni usile nei te ro fora na wa io wa makua I share solo I lunga o penga ta failangi fa se fulu male fa so me fa io fa tato cases ile nei yaso ka fiola io se ara kulanga o lo ia io alo I lunga cases ai te ro la utala se fo ia ulo ngona pe au manena fa yo tui si fa to la utala rea se aula ngona pe au mangenga fa yo tui ia wa pe fai mai ile tu langa fo ile ele se lau pasene lona pui ngo oi ai afia te le avanoa te le o yonga onga ia ko ke sila kuai ia le I ua ina fanoa ile soifua o lona le le na ai peitai au mangenga fa yo pui mai to anga fai lau mask io ke fe alu ai lava la ngona yo tino matangi le te le fo ile le fa pe me ko fa ya kwa me wa wilama wa me a dolo tino ile to sa ye se covid le ai ala nga yo fa tasi le fa tu manga luenga o le ala unga luenga fai o la unga luenga fai la mask mai au tui ia ma fai yo kalava fo I ta vai ia fa fano te tafi le ia o mo basic sa fo mana tua au te loa fa peto tele o to singa tale tu langa le ena no to fa mana tua o menge o me wa le vanga o ina I ta to samo te lo foi le te sila mai o ele tanga tama tua o mea nge nga o mai ya o ngatu langa lua ka ke manga kua ya soia ai le iuru fale iki apa fango mar solo la eu le eu ka for o le fai ko orpo fa fango mama e pe foi le o le fa ta wa ina Samoa e mi ale na pe pesi foi le fa mai foi le fever room batika foi na veitau ama ko ikiki so se mota so se fale a onga o me uma la vai uru fale na matua fa ta ua le tatafi mama o au pe fano mama lima luinga ele o se me ala foi le fo ya tatou Samoa tu lang mo tatou fo ia me sia ia tulanga ia ila tau ilo la tau fa tuanga ma tulanga fa pena ile fa le nganga ia tailo ia o au ia e pe ole upo masania I fo ia me ser ma po kala mele sona na fi male to fa le pai o I prospendi au Italia ele o ia le matapia le mana ia ele ia fo mo oili wa Ule asta fune le la ona saia ile ona tali tonunga fa le nganga malana fika ia warka unga ma ko fe malau fika ke fikanga ia o ia fionga le tua ia e kasiar ku sipa ia tau te faita uma mari tali tonunga tas io e matel fa tua pe ale ai ninga luenga simple ona na vainga e fo ia mawole tu sipa ia fai mai ia me se for apostolo Paulo ia mal totelo ila tou liso perfecta ma apostolo la tote lango ina ma fa malu le tu la fono ia lo no week fa malo lo tato ia e ke le lava nga o lo e lo fete na I foi le tu lang ai wo mana tu ai la o le wo mana wone le na tu la I ma laule unga foi le la wala le sentencing ai wo uma ona fai le tola ulonga mua o le sunga I le fai au foi le fa fenga foi le ia matou ele mama I manukau le lotu tele foi le lo fi ele au ke pasika ma le totele e ko kele foi sa moro ia le sunga fai au le ia foi Tamaki Brian Tamaki that's the one man to for tanga tale le o ke la ngonga o ile wo ko so ilung le nga failanga soro ke foi le taile ile no fuanga foi le Memorial Park le tai au kilang lua vai so talwai le na amata I lo ona ko sau le fa laule nge yo le ngoa I le pepesio fa mai tanga ta o ka sanga ekalesia ya ta tele tau fa ya tu langa le ngau te musu e sa tia le ma ave io le fua awa tasiale tu ta po ia peitai pa mai le kala fa masingo ole tali le fa masino na wailunga na wa fe sia solo le tele ia fa tai fo ia Shirley ina wa share mai le tu langa le update le
fa mai le tala fa masingo fa fe au lea wo ora ina oi ia man ko foi la le upule fa mam sunga pali I si foi ia ole ora ele o fa mai I am advising you o tele advising oi fa mai le tala fa masino I am now ordering you to obey the law of the land the government's law ia fa masingo ale oi lo ma fo e sere le manga yo se fai fe au fa ko ngumai fa per fa masingo ngai sau u ska ile ula fongor fenga malu wala ngol tula fonor so fo malu lo ino le wa ave ma tula fonor fenga malu o le fela mafuta o le mafuta mai lungo lo porkala me fatalo fatio uso ya tupo ile afi le mafuta mai me so to fina misileti ya tausi ya taisisi ya me se foi la ia to fina ya lia tu ya imata ilinga kenge ke ole enga o le mafuta mai lungo lo porkala me ila to o lo go through Ionga mati nga o fa mai. Lo binga la le fa ya toila o fautuang. Ia fa nga kala nga saule sitanga ta fo ile le fa pe mai ele mo il fa mai ele ya malea a lavalo fa yes e lavalo fa tua. Ole extra bonus le na ilunga le tulanga fa pena. Ai a fa nga oro fa kua. Mai kaela solo foi lele mai mati solo e un uomo sau mask ma le fai ro kui ya sa ele si ko inga foi o kere ka kalo ia ela vea ai o ke ngau va vea ia ela ya mai o kere ka kalo ia ela vea ai sa o ko mai o ke ngau va vea ia ela fai o yo le ya fa ta la fonga so tango va tele ai ta wolo fai lo tui Ai lo tui pui. O February o le tausanga fou. Lea o lea o whailoa mai ele New Zealand. No vaccine, no fly with New Zealand. Ea o sila la iai. Ea e manitua i iska ngaka. Po lea au le mai ia wa le mawangele kongu pe asu mai le fionga le Minister. Ea po lea kongu re kalor kako valele i samo. Ai o teilo, e iai tangata ia mai mua mai le prokalame le teimire nei. Po le fa mai wa ele va le Samoa Airway o le Virgin Australia le New Zealand e pe ele safe ia me mai ilona lava langona e sa ola utala lo tu fai e yer kan kale mafuka mai ele kai trust e fai utala wala e mana ia fo ese taimi pale mai le fionga le Minister e kai bingo ulele il tato va fo ile le Samoa Airway le fato mo ese atu fo ia le wo run le tato Samoa tole e lona faila utala nga umalanga le naitas o watu Samoa waru sui menge lava utele o le ngia fo ia te fo itanga tolo o mori mau e mato fo ainga me se o ko aru le ia ave se mai la u pase se to fo mai ai waru le ngi sila to sa wo kamala le se ka ura ku fo le kaiangi ngi ao kama iao fo irungol o ka fiola so ka ilo fo yeri ile so irungo paku o ka vale ye o pomonia le kai fa pe ya ke vai se kai mi pesa so o mai lau ka lue mai ngai du pa ku ro ka fiola ya o se ale fe ele sa o ye jo a mo sa va ne vo ya ele ai o tele fe felioti ai o kere fe va vio sa la tana I agree la kala ka ngona o mi fa kele manga u la viruma ai o telo ai e ke agree la tana o sa nganga jo a mo sa ele ai o tele fe fe seoti o ka penga eitai o tele fia va veo ya fia va veo o le tele nga ruenga te ona fai ia le na o winga la o le la wa fa mautu mai le New Zealand le la to politini le na fa la wilo mai le fa unga masina le na tene matatu ya February tau sanga fo le showinga la ukat fo ile wa uma utu ye lua ia no way ho sei ele se vai nga tu la ele foi lungol e New Zealand e fa pena la se la ngona ia te lo to tele au to ye lungol prokara ia sa ele lo makua ia vai le sa wala uma ka fefe wo mai
ia ai whaataua la valono winga ia e tupuru whaatuatua i le taurongolongo ia manatu la tatou se il tatou whapitoa lea ia ai se oru atu ia e whakali le malai vale le walanga pea le warongo mai o le ua len le vaa le sunga le Minisiter ai pea le ingi so whainga ruenga ki ukea awala tau teo esi le ala uvna tu se ia tatou pesel ne ia pea vatu fo le tatou whapitoa mori wha malon Pacific isi money transfer ngā te fo ileo le Pacific 40 ma le lantu talo fa voucher mota Samoa pamkesi vaitele ia se oriana ma le totelo ila tau woro langono sua il tatou proklami ia mai atatu faptoa ia so la ko le vidi mai le mingiska la le mangi so fainga ruenga kiuki so roksi mai to foi mai le tatu proklame o te vidi mai tina to meti mai ni sila mai vai la talo fa batale e la forma il telefoni per ia o me pitino ana ia talo fa batsa ia wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le so sa so no puerta o le sia so sa so se faro loa fai ngofie a me se le pelo ai mala telefoni taimi uma o no winga na anda saua le talo fa batsa mal tina to meti sa o no faro loa seki talo fa batsa O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, a o tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa o membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua e whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se eleni ni matua account, o na whaatino leo la foina o lau se eleni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fau. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono, po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Tautua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tōna i matu. Ma tau te utuina lo ta avale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata fo ile, ma tau te seake ina fo ila o ta avale. Sepala ya foi suau, mola o tapan. A fai foi o vai pa olosa. A wala te pol, ma tu te sepala ya foi e mola o tapan. Mola no posila fia. Mua, tapela o tavale pe auto. Lua, tapela o telefoni il time auto ina o tapan. Ma le vaenga mulu. Mana tua fo. E matua i whaasaina, lo tau makitapa ai no fuanga whapeni. Mata Samoa, ore mata mo Samoa. Mato te fia e au na pea mo o Samoa. Maftaile fia mai, we'll see you again. God bless.
Toi whawhelo ia tu toi whaatara whātu Samoa i lau sila pai moi le nei vanga o le awhiawhia me se wha lau whita whaafongafonga ma lole pale ma lole soifua maua taimi o le wati lea ua awhatonu le I tu la elima i le tautua ma le unanga a lau BLU TV ia po lau Moana TV ma le tātou programe o le TAUTAI iae ma ASIATA i le nei whaivanga o le awhiawhi ma lole pale whaatalo whātu inisi o utou lea whato a pale mai lungo le tātou programe ia whatai ngai anga te vanga le misio ngau pule ia ma utou uma o lo mafuta mai la lo i le taulanga o apu ma moli ma a ioi o lo tele le whala au aina ioi whala au fasa o ile ai le whala au fasa aina whala au aina whala au tau mawhamata Fatalo fatu ya te auto u malava ia me se foi onisi o tupu matamali ia o le malosi foi o Samoa o lo o tou mafuta I la lo I le Hawke's Bay po Napier po Hastings fatalo fatu le tautai ia e ma ASIATA mo o tou le nei vaenga o le a fiafi ma lo le ngā lulu e a mai nge yaso e fiangi ngai pusanga e fiangi ngai pusanga le leifia fo ngai me mo ko apulusi o te failo atu to e ti lava to o seanga le saf so te nei tu lava le fionga le Minisiter ia o to pole e pale mai lava o lo o I tono le sa o lo anga atu ia I lona mota to mai anisi o na fonotanga ia me se foi manisi o parliament le nei vanga o le fiafi ia mana tua foi tatou o le ua matou taimi fatasi na ona o toi fa manatu atu lava ia maga ko Samoa e ona e kau le lima fa ko amanga vai ia mingi ska foi matanga tauma ia o le lana fiso ta ia o lo ilungo le awala ia o anga I le mota ia le fionga I le Minisiter ia to o sianga ka ko e vai case ia me se for fa malo mar fa talofa mo o ele nei taimi mo le afiafi ia matatu tala no inisi o me sa tupu e na ona to ai tau no mai lava o ke le ko yo so lai ko ka le au mai yo le wo la ku ko yo la ka vale me vale ia o to tili ya alu mai la nga fen ka ko por kala ale wo ko yo la ka ma foi le ka ngo suir ka ngore ngo mangili ia ai ma lole ona sai ma lole lava papale atalo fatu ya le sa le fionga ya le sa mu ese ASIATA ma lo fa tai fo ile finangalo fa alia sa o le lei ia le fa to fa la inga io e le se fai fe ai fa kongu mai le court se fe lo foi pa fa pe o le fa ku mai ai lai tu mar si usi io e mar si usi ngai au mai tu fa to nunga io a joe mo lia wa lai pa lo lai tu ai le o tafia e fa tali ai le taimi o pe convict pe le ai ia a fa pe ne fa maunia ia fa mai le tala al fa masino a fa pe fa maunia Lono winga e tilo I le fa masina I le fale pui pui. O se tongino se tino I tupe e siliantu I le fa afe. Ma ona tupu. Ia le whaiwhiaulea, sunga ba Brian Tamaki. Ia ar kulanga la nga e whiorola peang whaukua mai. Ar siu la lai saua I lunga. Toe ua whaasafo inga koe aru le Facebook. A whapera o reki whafonga mai o ele masanginga nga kalangoa FaceTime marisunga le whaiwhiau. Ia o ia inga le na. Pasana toe alu lungo ni upenga ta whailangi e toe tau pule pule ai ni meoni protest foi nai. Organized protest. O matua whaasama ia el whaamasinonga. Toe maua pe toe saua o lo o whaonga lava ma tau pule pule I tūlang whapendei. Ia. O ilo le ka umalala ia ai Mount Eden lo le tulanga o le ai e se foi fa no io walanga o tei lo e ia foi nai tanga te Samoa o lo ia ile o le ta poinga e pe na fatu it's a freedom o ta po ia ile tua peita ia ele ku fa ai le faingo sia ka ko wamio e ia lava foi ta ia me se foi o tulanga te tau ona muri ta ia fatalo fatu ile songa ile li malo ia por songa foi ile li pule o le UP group security ia le songa to ina ia po o le songa foi le pali foi poa marina ia male tutonga ia unga ia male au fainga luenga mamal mana ia telefoi ia tulanga ile au nanga Fatalo fatu ina yo uso ia sa nga lue me Pacific isi I Otara sunga ya tasi ia nga tailea sunga ya Oneru ia fa pe foile sunga ya James esele au le yo ia pengi au le wodi o te kau masalo ai fai ko ro le wodi ia o le fia laiki
sau noa asuenga ia me se foi o mati le pule ma le mafutanga ma lo le mafuta mai Perina Pritchard le mafuta mai foi le nei vai ngole fiafi va talo fantu ASIATA ma programe kolone lapa ma lo le soifo ma lo le fa to talo fatu foi ia ile to fai le la au na fausia ia por fionga le la au na fausia fionga ia misa ia por songa le leoi tavu ia ASIATA Clementi ia mar fa tu ava luanga le mafuta mai nai Brisbane au Italia o mai auto o mai le tau ia auto nai Brisbane au Italia ia alo fatu le programa nga tailea ia mo auto uma lava ile nei vanga o le afiafi nisi o tanto update o tanto Italia ai le fiso tai mai o le fionga le Minisiter toi fa mautu le manu malo le kaka umi fo ile le sau mai over kaka umi le sau mai Tyson Fury ayelangi the Irishman la foi le ngor ko inga da Gypsy Gypsy King por chips ole ase fa sa mo ngol Gypsy King ya na paka kanga ia to e parpala ila lo papa tu kanga kaukala foi le me uli me America pa malu lua tulai na ya to wo ma pa anga mai America le fa e pa lungo le tanto prokalame ia mali ia e malo sia ko ia inga mai ayelang ma na le fusuanga matamata i foi le weekend le songa ia TAUTAI Wider ia ma le champini o le WBC World Boxing le fa mingo le World Boxing Championship na wakau ngaro wakalu anga ure ko fa ia melia wakau ngalo ko foi ia umar fa mingo menge ia le na ioi tamno sanga sumartasi ia ai patatulo ilalo ai te lo mana ia fusuanga le one of the best event boxing event in history o le reporti le na ale HBO mai la tau ma le Sky le la na tu sa mai ta longa le o lo wingo le o la utala ia na tau fai wo kile lopo ai ngai peki ai mai le loku ai ongo tu langa le matamtanga le ta longa le o te tau sa o tua sa o peki le kaka umilia langa ia ile pito si o tamai ile atunu le o ayelani iyo ai o mai ile so o lo tau su e pe po felo nei tu le ayelani ai uyo le o te fia ile tangata no le la so tanga male tanto tamafusu foi le sunga ia lupe soli ai la auli le mali do Joseph Parker awanga vai liwo ke fifi ai o langa ngana le wori umai ko lu ele ai maso mimika ya langa nganga wa o le matua mafa fai pa a u pola wori e fa e peita e ave ila pa lo tamala ulangolang e a ono le tulanga fo ile le lava la lata e a male fia de lo leli e le tato wa champini fo le sunga ya la auli le mali to lupe sori ai Joseph Parker e peila le ai o le la woto umia le sunga ia Tyson Fury ia le fusi le o le WBC ia e fa Italia e to tu lai mai ia i le tunga mau ia le ko kama perkangia foi le o te lor kamale ala kamo Oliver Toyoti fluent o la ko kamale ia le sunga ia Anthony Joshua ia e uyo le e se ha fo yanga le matangi o iwo loi upo le tulu e ngau le sila i le fai o le pomoni la vanga e ngau le sila i le fai ia ono le tulanga sai ai se ia fa kope ia le la fo le la to rematch ia maya ia ona fato a mawaila ia o po yo le ui mai i le matou tama ia lani le o yo le fa talo fa tu ya te auto le pale mai lunga le tanto proclame so kango ko vai pele o tanto Minisiter lea ua to e fiso tai mai tato atu tato fa salonga fa sinisi a foi mai ma wa tato fa tala nonga male talenga ya Leatinuu Wayne Fong le vanga la fiafi tau tua male au nanga mo tau sa mo service station nei tona i mata ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisio ma tau au nanga ese
ma tau te sea ke ina fo ila uta wani. Ma tau te sea pala ia fo isuau, mo la uta wani. A fai foi o vai pa o losa. A wala te poli, ma tu te sapala ia foi e a morota vai. Molo no posila fia. Mua, tapela uta vale pe auto. Lua, tapela o telefone il time utu ina ila uta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua i fa saina, lo ta makta pa ai no fuanga fa pe. Samoa. Ole mo Samoa. Ma do te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Mama avenga le nei ma le Pacific Isi mo au tupe whaamumoli Samoa a o tapu ni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na wa unanga forward ua o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni matua account o le whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina. Mo nisi whaamatalanga i le nei au unanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. O te i vili mai tina to make mai New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma le telefoni pe avea ya o me pitsinho ana ia talo fa batsa ya wai te le tau walu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le so sa so no puerta o ele sia so sa so se faro loa fa ingo fie a me se le telo ai malo telefoni tai mi uma o no winga na sa ua le talo fa batsa mal tina to meti sa o lo faro loa seki talo fa batsa. Fulton Hogan, we're always looking for people who are interested in making things happen. From a labourer, foreman, an engineer or a manager, we're here to help shape your dreams. We hope our stories here inspire you. Malo soifua lo ngo John Paul Adams au te sau mele nu o loto pā ua se fulu nei tau sana talo na u sau nei New Zealand o tau nu mele dua fe matvalu. Malo lei ko hingoa ko ti mate manako ko lere mai me longolongo tangatapu. Ne mau hiki mai ki New Zealand he wafe ngo pulu. Nisa mbula vinaka na yathangu Sam Steiner au dhabu tumai ne anu no kumbati ina sana vakaturanga o madwata au basu ina koro ina vindamu ina sana talenga o madwata. Na usau i le pokalame o le hora whapea o ke alu lalo e hoks peo ki piki apu au whapea ua o suin mawhau kau i o kau ngonge o kilangi ia o lo whango ngai McDonald. I tō ngana ke ahanga au e whai ko e alpiki uta mo e ka ko e hiki mai ki New Zealand nei whainga tā wito e kuminga au e ko inga ko e lea pepe ki he tonga mo i fo o i New Zealand. Sakaroni ambaki na nongu bengaravi e na rake o kalandi. Ia toi whawhilo ia tu Samoa malole ona sai malole lava papale e le tātou porukalame le nei vanga o le awhiawhi tei wala watile o toi 45 minute ua ona tale o le itu la e ono i le taimi a tātou i New Zealand nei malo fo i le whātua tō malole ona sai e selo tō lava papale malo tō lava tatali manatu o le awhana tonu malama vili tonu le ifia maina whawhilo ia tu whailo atu fo i le tātou porukalame o lea ua tutaitanga le sa o le fionga i le Minisiter vitalenga ia Leatinuu le fionga i le tupufia faumuina Wayne Fong ia i lunga o le tātou TAUTAI e ma ASIATA i le nei vaenga o le fiafi le unanga le tātou Moana TV po le BLU TV ia i le nei vaenga o le fiafi whaatalo fatu maufolo fatu i lau fionga i le Minisiter i le nei vaenga o le fiafi
Ia e whatalo whatu po e malo te o tātou atunu. E o lo umpai o nā tō mau mai tātou whatalaunga nei ako. E o lo papa au New Zealand ia me te poi sa mo nei ia manisi poi atunu. Ta malulu atu i lau whionga o nau tuai tātou porklami. O nau leo o whai whaatasi tātanu noanga. Ia mare pono le mātou tu malo. Pale ata lua. Ai lea whainga. O leo a whaisina malo longa lai titi ar mātou i tu malo. Ia e wha mo mua lau whionga. Ai malo lava le on sai. Ia, te tau whai whaatalofa i lea ngale lei o le tātou tapa au sili le langi. Ia, whawhelo i anto, a whio mai a fo i matala mai o a au, i lungo le tā poro kalame, e lea whaina, au a fua le tau whaanga pēa, ia, le vangana ma le whaau tautanga, me se fo le whaatou whaala inga, lea i o le sini ma le tāua. O lea ua whaamanga vangalo taimi o teiloa matua pisi lava. Ia, tu lo foi o pa ia, wale so mai o silinga, ia, ma le umusa silinga, ia, tau si pui pui o lo to. No umale tinu ia male mamalu ia te oi faleata a fai fo te talanoa wa lalo le mali toa suor se yuli ia me se foi ia matua ia urungia mal tausinga faleata ia bayane le falfia ia fatalo fantu mo follow fantu lenga o mamalu ia o le nae te li poi matiti to noai ia i malai fatilo ia ile poi poi nga mal tautuanga o le to malo to e fafelo ia tu le la ufionga malo lava le lava papale. Ia oa mai ese mai le tau whanutanga wa e pisi. Oa mai le tūlanga si tātua tunu i le nei vaenga le aso me se foi la mata mai le tae au i lona tau ma tūlanga na tupu. Ia whamalo, olo solonga lei lava ma file musi o tātou atunu. E leia se mea o a whai nai ia si o tātou atunu o Samoa. Ia e po ia ina ese i o tātou pina ngalo ma manatua wa poni lava enga pa upai. Ia olo tu mau perfi le mo tonu Samoa i tulanga i le tulanga po i upai o malo ma tulanga papena. Ia ai malo lava tapuai malo po i le tapuai mai. Ia malo le whaatoatoa manatua o le nai te pisi o le anta o loi li ta whaatala noanga. Na nginga i lau sau noanga i le lava ia sona te anei. Ia whai pale whafonga Samoa. E ka ke fo i mai loi le aso luaringi o le aka kalangoa i lau vaalili. Ia masina vaenga o le tātou maketi, ia me se foi o nisi o whawesiri, ia o lau tomu atu ia ni whawesiri le nā o lo tali ma mata no fo ai le tō tele, o a mai se tūlanga i le update o le valele, ia mo si o tātou watunu, pe taunu, pe le ai foi o le ale tūlanga o iai whamore more lo fiong. Ia tai lava mo le whawesiri. O tae au o le fono o le si fono le aso a komiti a kapeneta le tano ina i tatou valele. O salo foi o tae au leo le a mau o ile e tonu o le valele. Ai peona e sila fia. Ia ke lo po ua sila fia po le mamalu o to tele o le atu nuu le iai. Ia o le valele a tatou a au mai. Ia e tala to ave e tala ko lona una ia te tauna ia se mete ona fa nga yo ia tatou paina malole o mona malole te atu nei ia le konkalaki le ale valele e ono tau sanga ole tiulanga la le ia o saini tonu a konkalaki i ko kongo re kaimi o lo a fia ai ia atu no o lalangi i fa mai e ta puni ai ia po ia pe ona sile fia po ni usila ole o faina o mai o tātou tangata nei New Zealand nei papena ma Australia. O lona winga, leo o saini kong kalaki o kako waalele. I se taimi e le tala whea ngai o na saini ai. A whala velave, o leo o mai le whenga malo poula i e temi nei. E te tau o na tilo, i se mea ma whai o na fō ia i whawhita ori. O le waalele, i le ngau. O le winga o le tala. Ia, e mana o mia ni meto tia mani ai kia, e ma whai o na whaatino lati na nei pe a mai le vale ia pole toi fa foi po er vale a po fela me mo me tu pe se lau val su fitu miliona e tong ye pe toi fa fo o le mela na le pito sirin ta o penga malo temi nei ia awone ye se tu la mai a fai nai le tu nu ato ona le ati na nei o le ati na esa sai nia le penga malo tu na ia ala o esia a lela o mato o mai lela o titilo se me tala fe ngai malelei ile a mai ma toi fa fo
Pero tūlanga la nā lau whionga leo lo o iei tātou wālele te minei. Ala wālele, e au ngā mo te mau ainga o Samoa. E au ngā fwoi mo o tau olo i alala ma papa o ia tunu i pafo. E le teimi tau te whia ngai mai i nei Samoa. Ia le ngata fwoi nā o mātou olo i nei. Ia e mai se fo ia mea tau kako. Mea vato ia tātou whaamomoli, ma tūlanga whapena. Ua tātou whatoanga e vato ai i New Zealand. Ina ia mwhai ona whaatau ai ma tūlanga whapena. Ia peo tali atu le vālele. A lele i mause tonu, masaro po tai au. A masaro peo tula solua vai aso lea. Ia ua u whai atu ia oe lo ua mau tonu. Ai whaafitai tele, ai e atangia i lau saunoanga. O lea na o tau pue maua tu lava i o lau saunoanga. Pe au mai, pe le au maia. E kokongi ale se lau tolus fulu mona tupu miliona. Anta la, le ai tā lafu o le valele. O le sa o leo lau saunoanga a lau fionga? Ia, sa o lele lava, ele se lau tolus fulu miliona, se lau varusu fitu miliona. Se lau varusu fitu. Ioi. Lea lai, o lo o komite o tupe lena ia te minei. Ina ia whaatan no ina matau. Tālo sia o iese vai popoe o mai malatou tai au. O mai wala i titi lalo le. O se lau tolus fulu. Ia tūlanga whapena. Ia e mai se fōi whaatino ina. Ia peo na sila fia. E le mawhai o na whaini tātou flight whanga le schedule flight. E ave o. Ona e le o tala ia pora sama tūlanga whapena o papo. Ma lo whaafitai ilo no winga lai atangia mai ai peo le upu fo ile ale atunu o ele le iale ngau folau. Ai le anga le ngau tau fo ile le wale eise aunga. Ia ai whaafitai. Te ilo le vea fo le amatua manino le vai liu. Ta o tola whaafisili lau fionga. E le tūlanga i le marketi le sa e ta ua. Sa fuafuaina i le amatanga poro kalame ina ia ave le marketi fo ile se marketi fo wisongi. Peitai. O le ua toe liu le tō wha mano lupe i le wha tō whala inga le vanga wha upawhai. Ia mai se lau whionga le Minisiter. O le ua toe suia mai. En whauna e whalau te le vai liu le pe ai se a fwilo no mafuanga. Ia o le nau ta inga lava whainga malo nei mua. E whai ar māketi o le mele na iei unga lei. Tavalalo. Mele sa ir māketi kuai. Ia ai peitai. Sa mai le fsosoani New Zealand 10 miliona tala New Zealand. E mai e fsosoani ela le marketi le fili marketi. Ia le lau tau nuu mai tenga malo po. Ia me whaatar noa i la tau alo o whaia la tau whaloloa po la tau alo o whaatau la tau mea le marketi le. Ma mātou i loa ai. E le eise tupe maua temi nei. Le ala awhape ave i songu. Ele eise tupe maua ia la tu atau ne ngā mon malo ele ngā mo tangata lau tele o le ua tau tino mai la tu ele eise la tu me maua i songi e tai pipa o ma kekianga fai sale longa ma vai tele ale oa fau e manga o ye ka ka nga ai le ole nga ole sili lo pe sili tangata lo fai nga pidi make i lona sila fia e tulanga lea ia aya po ie ai ma fai o nga kilo yer ka ko fai nga malo ke mi ye e sili atu le lava le o te mau a inga tātou e maua mai ia i la tau e fai o la tau pili ma ke ki ma tau wha o ngā ere mele sa i mo mua ia le la wa au mai fai mani sila i le mātou le anganga lea ono la tau e ona te leni le na mai mo mua e matua fai na ave lo tātou fai nga malo ia le pili ma ke ki le fai song toyo ese loa New Zealand man lato 10 miliona ni kila dunga 10 miliona Samoa ya ai mana o anma lo fai pele ma ke ki isong lela sa loan mai lo la ia sala sile tu pe mal ACC or accident compensation corporation e mai le pa won ma ke ki dia alela wa ma to to tan no si le la to mai o ma ke ti i le mele sa ye mo ia o nga la bang pa pa mai ya ma ke ti mai amata nga yo o ma te minne ya le fo ti tilo pe nga malo te minne ti lia tu le manuia o la to o la fa sa wala to me ta lima mala to ti ma i mele o lo ye me to wai le na ye le o ye pas ye si fo ele ni pas yo so
Mali. Lono winga ai tu e sa va sa o lo me lo ye ti ma va pela ya lu so winga e tu pas e ko ko ya lu so ya Malaysia me o tu tuan me o ye tonga tong o me pele sa o fa lo ko yo sa no ma yele e pe ma mi e awale ka o ma yeni kila me e mi pangale koloni hai pa pena a fa pe yo mai ni sila ia tai pifa mele fa isaina e mela tu pe mo moi fa tu ma lo sa mo au mele fa mele ya usta iala yai ona tulanga ona tulo o mai sini ya timini ele tikiro pa pena ta pena maro ole tikiro ne ta pena nga mo la tu pa kita mai pisini ya wa mo sila kia paula yo to nga pisini kia nga mo ta tu ya sa mo awa le tele o ispa lo yo ya o tele na pa ya sai na pa lo tele ya mo pa le ngo pa pena ele pen kampi ta tu ai pa la on ta tu ta va ifilima ke awa fa ta we ta tu me sa mo ma tu ranga fa pena ye to ta ye tu le lo fiong Malo fa fetai fa malulu fo le malu le fa fonga ona e isi tai me tau telengese te isi pe tau fa le ton waile ma fa tara noanga ia o te lo ono le tulanga i le receptions fo le ma ala o so tainga fa penei ia au te lo la pale mai lava ia e fa ala tele tu la vai le fionga le ministani sio vaenga tau le o kilia i lau fa fonga anga le nei vaenga le fiafi lau fionga le minister fa aftai o le ua atu manino le tulanga i le marketi au le tulanga la le sa ia le na tu e fuafua e fau ai le marketi le i songi o le obole tau no o lo ia o ise fuafuanga ale matanga luenga la o fionga ma le matanga luenga i se isi vaenga yo no fatu nai pe ele o ia i mautino le terminei o lo ye fuanga company le o le Utah o la tu le o lo invest ia te le ia ta to tinu e fa o se la tu pale na la ngalentu e fa o ir mele la fa e net ni market ya al pale pe fonga pale ongo pe fit ale la o pale Utah e pina o mele song e fa o la la tu officer ma tu ye officer ma lo pe ona fo poina ai sili le tu o mele ye pasta e fa kai pasta o ye tanga ta fa tau e fa tau ai fa pela o song ia man to foi o tuan mele tonga tongo le sa no foi nei tanga ta toni ia wa peste ia o tua la ina ia o le me foi lau o man to tanu sala si ia panua e fa ia mai lunga pe tasi le mita ona e fua ona o le vai ia ai a fai foi la se fale i le mele ia man to foi o i le mele sa i klima ke o le me sa tanu o sami na tanu ia le mela le tua i o le mele song ia o le me sa i tonga tong ia la foi la to tanu ia ia tu la ngai ma fai ona fa tino ia fuanga aulo ia le manua ma fai ona fau se fale ona fale ongo ina ia mo le vaenga le yuta ia ma na o fau se fale to ile o fa pela wa be se mai ai le fa ngai na pa war me ia o priority o fere me e mo e attract ku tanga ka fa kau ia me se for tu pe maua ila to lo ia e si le toila i mele sa ia mo ilo le ave song ilo fiong malo tio mai ni ki kilo i ngai song o lo ia i duma le fale le o taste piudi o lo e mo ma le pa nai pa ia masalo i te au kilo na a fa pe po ye ni suinga e tawon tala i lalo pa na fai pe o wa tu mal milion ia to fa o te awala ya li tu ia o tele ana mau tupe man mau tu langa fa pena ai ta tu fai se ne tango kia matala fe ngai mo nei vai tin ma lo fa tai la o fionga o le se fa fisili in tu langa o lo o panganti ai le la lo langi le taimi le nei la o fionga i le minister au te lo foi o matua a fia lava nisi o matanga luenga e me se fo nisi o puna o ale tunu peila o fa tai inga o le avaenga le o tu risi ia ma tangata tafa fa mai sa mo au te loa
e lalo le vaenga o alanga tupe malanga malumia o le winga o la ufafesili famatau ia sila mamao le ala wa fionga le Minisiter inisi o vaenga wa pe o nanga ia wa tele ia mantou matunu i fafo ua mafai ia ua le travel antu ona o le restrictions o le borders ai mafai nga kokongi atu foi le online nai po e o ai le ainga e pe e koe utilize ai tatou i Samoa o ia ini fuafuanga faapena e ono auale alualu i luma pe a tatou vaai atu le tulaga le iai le faamai e ono umi ai ni taimi e lē mafai ona femalagai ia faafetai mo le faafesili i le tala o le tupe lea ua tuanaʻi atu nei le sa tu ese ma faiga malo ia le e fesoasoani o faletali malo ia ua apia pe tai malo ia loa apia ao taimi nei o lea uma tua o tele ntoe foʻi ia tulisi ao tulisi ia o loko o tatou tagata anuu ai ai nei a faataitaʻiga ia o le Sheraton nei o i le malae vaalele mui fanua na matou o ia nafi ave se o fanau e ave faataele tulipu mau te atu matua i le ofia wow a o tagata nei o ngali'i ma aiga ma latou fanau o totogi potu e nofo ina le weekend ia pe nofo foʻi faimo mo tei room ma mea faapena o loo faapena foi loʻu aukilo atu isi faletani malo ia itua ia matua faletani malo nei sa keita lava latou pe fai latou na o i latou e malaga atu i fafo a lea la ua mafai ona toe o ia tatou tagata e faaogā la fale ia na matou o e tolu o matou postu na fai ana naki ia ave matamaiti faatasao taeele taumamafa ma aai ia sa iai foʻi le fishing tournament tafai ai na toso atu ai ia vaa i latou o loo i nei Samoa ia mafai ai tauvaga lea matau ai le momoleia ia tulaga uma faapena o leu mafai toe faatino i nei logo uiga o lou koe generate lava ia le revenue tono Samoa toe fesoasoani ia Samoa ia le economy o Samoa ina ia toai vai la tulaga ia a mai se lava ia tulaga i tuisi ma hotel ma tulaga faapena o le mea foʻi na leni toe tatala ia le tatou faiga malo ia mafaina o tagata e taʻele ia sa fuafua tonu lava mo pale ia o beach pale sia i kua le ia faina o iai tagata ina mantua foʻi e le isi tatou tulafono e tapuge la sa na o tulafono a le asauʻi e ala ua tatala i nei la ia fale ia i tualepululua ina ia o tagata e faaogā ia fale ma o e faaogā ia le sami ia auā foʻi le tamao aiga o i latou foʻi o faia latou beach pale ia pe o tulaga na le ua toe tatala ai le asata ia le matapaiga tatou makekiʻa i le asata ia mo pisinisi laiti ia o taimi nei o le matuaʻi tumu ao taeao le asata paua le mea faamanatu atu i tatou tagata a uma na faatau au mea ia le asata ia na e sula ia te alu le loto aua e tau ana me loloto ia ua le vana tatou faia me ua tatou kerisiano mai a le amataga ia aua fiafia foʻi nai tagata ou toe faatau a latou ia amesa ia mo meia o mea aivea la taeao ma tulaga faapena e amesi foʻi o ia o pualaau ma tulaga faapena ia o lea la ua pou toe nomo ia tatou ia ma toe drive ae tatou ia tatou ia pe o toe tosoani atu le laufioga faafetai malo o le isi au faafesili laufioga le Minisiter o le a tauala atu e se vaega sa mai tau atu na tupu o le veasona teʻanei o le sa mai tau atu na tuuaʻao atu ai e le vaega le salasi le Samoaland corporations ia se tino i tupe sili atu i le afa miliona pe e ono se lau 5 afe se tino i tupe faapena ia i aʻao lauafioga ma le matagaluega mafai ona e faalautele i le tulaga o le a foʻi le seleni laufioga ia mantua foi o le ia te au ia matagaluega tumaoti a le malo o matagaluega la ia tumaoti a le malo o lē pe ia run faapinisi o tulaga la ia e fesoasoani mai ai tupe maua maua la tupe maua e mai le 12.5% a le matagaluega tumaoti
e mai te tono le malo e whaongala e le malo ia na ngā lunga whai. E mai te tono le matanga lunga lea tuma o te malo. Ai lea mai ia ma ue ave tris, te ave le matanga lunga tupe. E la e le tosku 5% leo polo fiti talasi. I tau tanga le ngā tia nei. Ia o lea lau mau mai le ono se lau mo tupe milion. O lea fo isa au mai le tasi miliona ta la ale spa o le wafu. Tau au mai nei ia le sia. Ia ele pai la se penga tai per penga len pai salasi. Ia ai asa tau au mai lava sia kia. Tau su 5% le polo fiti spa. E a mai to so ani ai le. E penga malo. Ia a me se foi la isi au vai na te pa penga por sa mo e wei. Apolo fiti sa mo e wei. E mai foi la tau su 5%. O la tau polo fiti kongo. O le matanga lenga. Ia to so ani mo tupe mauan malo. E se mai e la konga. Ma TST, ma TAC, ma tulanga pa pena, ma tiute. Yo tulanga na e winga le. Mele na mai. E te tawa e po isi matanga lenga o tauna mai ni tupe. Ia la e no pono pa ma tupe le yo te mi amai. Ia e fo fori. Ile la tau tupe maua ma cash flow ina ia one ia fa ina matanga lenga ia. Ile te mi e mai ela tau se vengi ala lo pa tino la tonga lenga pai. Ma lo fa vitai ai o tele ifa to le sia ufisili le o tele fo ia mai aina ia le ona fai ulo le tafa tara noanga o te fia fai lo an tu le fa vitai tele ile ila o fionga mai sia o le to fainga malo le fainga malo fo o le wingo la utala o le te wa ma fai ono to o mai mai sia o tanto por kalame nei ma o to fa manino ma fa la wa tele mai tu langa e fainga ka sa ngumi ele imala malama mo hai ia le tele ia mana tofo ele tau fa pau ina se fa matalang ele tutu sa uma falea onga ma o ina fo yo nai mamalu lau tele so tato o tunu peita o le mana ia o le tau au mainga o le fato fala inga fo le na o tau pale mai so se mea e tau te tau ma fai e fa manino le mata o le vai ia o i ama tofo ele i uma le ia onga wa makua i mako malama i lea mata faioi o lea halanga tupe ia ma le vaenga o lo sau waile malo si anga o sio tātou watunu ui sa mua mawoli whaafitai ayanga tuai ma le whaafisiri fai e se la utala le tau fai atu ona toi whaasa o meile lo whiongan Minisiter o le tau mai tau watu e pei e toa tele atu tangata fai ngā luenga le malo ma le tangata o lo fai ngā lua i le malo ia tātou i sa mua na i lo i la tau foi leo pisinisi tu ma oti i te tono sa mo private sectors ia ma government sectors o le pe li lifa ia a faita te fofua tu inisio tunu o le lalolang e pe o le malo si ana e pe o le ivitu le tu lo fa fonga le tunu e fa mo io la to tupe mau i tamau ainga e mai la to private sectors o ia se fa mo nga le matanga luenga mala o fionga wa tu le foi ia awale le increasing a bole ro lu mo na tanto private sectors mo samo O le nganga ia mantua po i o le private sector po pisinisi tuma o pisinisi ai e driving se economy ase atunu. O le tūlanga po i le iai te mine o si le atu le o tongi le malo le iai. I lo pisinisi tuma o ia le po i lau whaapopo mai ei ma le tūlanga le o ngā luenga whaavai teimi e wo i wha. Le la ua bato i malesi vaenga le to tele kolona winga le a wale le ya tama o ai ngatu langa le ya ele ngata i me o lo patino de mano ya ele ngata foi le o lo tama fai foi la ma to e drive la le private sector le pe ona sila fia o le autu tonuan na lima su tasi miliona le mo tu malo tua ina ia mafai ai ona patino foi e tu malo ya la to polo keti ma tinai e so so ni foi tama ai ngona to ya ia mantua po e te mine. O kong kalaki umai e whainga nungan malo, whainga o wala, whainga o pale matulanga papena. Tasina tangata o lo manuia i ngā nungan malo. O la tau ia lo whatino ina ia ngā nunga ia. O la tau ia leo ua maua tamau a inga male lei mai ngā nungan malo. Mantua po i lea sa tu umal public works i vai te mina. Sa whairi ngā nunga o ngā nunga. Era na sui e roa whainga malo le tula kono. Ina ia ave i tua
tauofo ma i latou ae ale ai lana malo e faia galuega ia e lē fai foʻi na ola tagata ia o lē faona feola mai fast food tausaga talu ai ina ua sui le malo le faiga le ua fai e tegi nei ia lea seʻi tau le mau se avanoa lou taninoa ma le feoga iā olo o le a foʻi saga ia fuafuaga o la atou ia ia o le ua amata na taninoa ia tamalo toe faafoʻi mo mea galuega e toe faia le malo ina ia mafai loa o ga driver le malo agaia galuega ia ua o le taimi nei ia mantua foʻi a tenda agei galuega agei kaʻifia 10 miliona e o isa galuega e o le selau miliona ia le foʻi lau o mai taiga ofa mai lakou galuega faapena ia maamai ma lakou kagaka ana tāua o le mea nei ina ia mai le tupu faagaioi totono Samoa ae nonofo pea tagata e ona tupu e lelei ala le ATP ma le World Bank ia mai nei na tauvala ia i o tatou tagata ae ese la ma le faiga e fesoasoani le sau mai saiga o le tele o le tupe toe alu ae saiga laga leo mai ala e tusi e latou o le aka ma koe fau e galua ai mantua foʻi tulafono lei ai taimi nei a tasi saina e tolu Samoa e tau galua e tono pisinisi le ala ua iai nei le private sector lei ai taimi nei ia o lē fai mafai le asiasiga a le matagaluega te vaai po comply saiga i mea lea e tasi saina e tolu Samoa ae leaga lea o atu e toʻasefulu saina aga le kolua Samoa la kuletio ia o le eseesega na ua alu ese mai lau faamataga e tulaga na ae e aogā kele ia le kulaga le iai e aogā kele kulaga le iai e malo ia e pena na o fai atu e ono afe tagata o loo faigaluega le malo i lalo ministries ma le tagaluega tumao te malo ia te I'm sure over ile asati ta to ton pero le wo to sani mai ia ele o maua la le tele o tanga faigaluega na ia ele o ato se laule tanga faigaluega ai ese taimi tatou titilo inisi me fou e mafai ona au maia ia tagata ia i tonu Samoa e to sani fo o tatou tagata malo faavatai ona o le tatai meu tailo foʻi lau afioga o lenā e nofo ai olo auā foʻi le la papale mai a le tumālō i le toufonotaga o loo alenuu i le toufonotaga o loo feagai ai ia manatu o le uai lē umai o le o asolua uma o le tapolokalame lea ae o le a maua le sia o telega i le vai aso fou le asolua ae faamaea maia le a seisi vaega ua e finagalo ia e tatau ona faamanino i lenei taimi ia o tafaasoa ai ia auā le silafia ma le nofo ilo si o tatou atunuu i lenei vaega o le fiafi lau fioga e faamolemole a lau Leatinuu sei faole falau Mike faamolemole lava vai aso nei e o ele tagaluega lea fanua i sa nei Samoa o le sa lasi Samoaland Corporation mau teo i savaʻi e asiasi fanua lai savaʻi o le Samoaland e o vatu ma le valu afe eka o loo iai savaʻi o loo ae leʻi mafaina fai i ai se fuafuaga ua tatau foʻi na fai fuafuaga i lisi tagata vaʻi auā latou faatoʻaga ia o tasi la le me tau titilo ia mantua foʻi o lei ai le agavatau o le tatou vaega faaupu ai lei ai toe faafoʻi fanua i tumālō ia o loo iai fanua na mālō ia e seʻi titilo lelei ai ia le tatou vaega faaupu ai ia e manai e le faasafua i tua i tagata le o i lisi o le silana mea titilo ia tatou faiga mālō ina ia mafai ona o tagata ia e lisi fanua ia mafai o latou faatoʻaga ia pe o tulaga lea e totoani atu ai masalo o tu le solua lea ia ua iai nisi mea fou te nofo ma faaleo atu i lau fioga ia e foi ni mea na fesili mai lea ua alaga tele o fesili e toa mai ia i tele o sauni atu ai ia masalo pe atu le vai aso ua faao mai nai fesili ia ae o moli atu le faapetele lau fioga ia masalo o le foi i lou tumālō ia e lelei a lou silasila mai pea iai ei malo ia malo momoli le agaga faamālō lau fetalaiga le atunuu o afioga na i faipule o le matou i tumālō fale atalua o loo matou ia loo faatalanoa le matou poloketi maga le taʻimiliona lea mai ia le ua amata na faatalitanoa ia makou poloketi ma tulaga faapena
ina ia so swani ai tato tu malo ni macho foi ta simiona tsa e wa malu se la wa fe mo e fa ye ele officer ia e tu fa meliste miliona ia ele fa pe tu fa e o avanoa e apply ai mo polo ke ki le la mo te I na to ina e spulua ia pule no ia lo ia po suir malo ia o la to ia fa mai suyo o no ia to ma tu malo fa tan no rin ta ai mo le tu fa tai tele la opionga ia ta malo po mo no por kalane ia e lo fa tu ia to uma lo fa yo no mo le manoa ia e fa longo mai ni po kalame ni va yaso Ia, whawhataitele I lau vitalinga le atinu, le ngā teile mo moli atu alo whaanga o le porokalame, mai se ila tau uma, ato tele ila tau olo mafuta. Ia, I pa o le itu malo, a wala na filitanga ngaina, ia, wa foi le tutu ngaina o le tofa, ia, a wa foi ia, a mata tia, ngā ta foi lea. Ia, o ati na ea le tātou malo, tu tono le itu malo, whawhataitele I lau o fionga, whamalulu atu le nga o lau whaifesiri. O ke le faya me ala vanga faya ngo aves ko inga I kaila ko fisidi e pure mer ko inga au teilo ya o le tangata to fia le tua e le tofa ya me se fo le tofa manino te fa manino ai ni so vaenga u le ta felo ai le vai so fo ai lo fa le tua ya te tala le tofa le nei ya vanga la fiafi ina ia no fo fale santu ya mai tu lango proclame por ke te le tu malo ai mo le terminei fa so fo ya mai manuia le nei fiafi la u fionga minister ia soi foi ia lo fionga siata fa soi foi ia le na Samoa o le o mai a ona to le fale o tautai ia wa sa foi le uto le faimea ia pe o tala I tautai o le na te fale io o le wa sa le tofa ia o le tofa foi e fetau I lava foi ia male nei yaso e me se fo le nei vai yaso I tūlanga ua iai ia porokalame le matanga luenga e se mana ia fo le lako kaku kauka ia ia mana ia o tanto tautai ia la ua live tu ai mai mo mai ai le tu malo ia au te lo fo la ngona me o la ngona fia o le fionga I le Minisiter ia o le fionga fo I le faipule o faleanta numero lua ia ono le tūlanga fo ia I whaatala noanga ina ia manino mamala malama si whaatuala utala le wa mo fo mani tanto porokalame o le ala le nao soa I matangi li o vaase la ngona e fia momoli le nganga whaafitai tele I le fionga Minisiter e whaale o atu le whainga malo a wa e whaiatu ala utala le e le whape fo te tau le pua malafo po anisi tūlanga e se ngei le mangai o le pewa fo ile le wa folau whaatasi ia le whainga malo a Samoa ma whainga malo ngi usila au se kalia Amerika maisi o le winga o lau tala I le manino ma le mai o io me I le whaafafonga le atunu te loe ke akri lau tala le rute whaiatu ia kaluanga na pale mai le whainga malo o mau atu ia e kikianga I ale ai wha ala iloa si tai sa iai io ala iloa si ko ingo kuila epa o ia io e whaakau pepe mai male whaata eleo mai si mingi ska e kala ngoa mai I mata whai oi whape nei ia mai le mana ia o te ilo le ua I mawasa u mea o ngai le nei a fiafi o le ua ilo ai fo o le maua marika I koru se fulu 5% pe koru se fulu wha e mong kupu pasenge le maua mai I fo inga le I matanga ruenga ma oti le malo ia e te le faila tau whanga mai e totonu o wale ati na ia wa o le mea mongi ale ngako pepese mai e nga o le tax atu ai foi whamasinoa o e lau tala le uta whai atu ai o le mana ia o le tūlanga le ua iai ua manino mea umai lau nofo malama e mene mai lau tala vai foi la tato nofo tato ni usila la matua ni usila matala whatai le to tele I lantou a mesi foi Australia ko ikiki a le ise mea I whaila mingi ska ma wha ngai o ingo makanga luenga me uma e le malama I tangata uma ma fua ise a ona foi o aso uma vai aso uma nga o nga auki mea o le information update o mai ia au sia kako wa mi o lenga sau iyo ia a fa toi fo ele fa pe toi tau fa ya tu se tu langa a ami ai fua ia le sai lo loto le ai pe no fa ya tu o le ua folau le malanga ale fainga malo fo
ai o le wingo o tala e o fo ia te au ia le ato te whaafonga mai ele ano sa u fai fesidi le fo e mo le maule fionga le minista ele la fo ai o le wadi iangi au fesidi te tupu mai le taimine nei le hanga o mea manino ma mea malama mai fesidi atu tali mai a fetai la ia ilantou ia ele ia masesi e whapea mai ASIATA o ke mga alfisidi le au ke le mga alfisidi le awange FCD mai mele ele ai o life fonga fo ile nga pa ile nei tai mia o prokalame ele se tulang fa pena nga uma fa sota yo minista iso wa vanoa mal ma vanoa fa ko ama ko e kalangoa ina wa sota ya tula ama tal prokalame alu wingo la tala fa mai atu ile prokalame o le manai o le tulanga le o tula i me isa moa ya inale to fa ma le utanga o le fasili la fa i o ko i ka ai le solua e whaamaka e ke fia ngofo mangingo i mea uma o lo tutupu ma e malama pe e ke koe manga au e kako ke koe fo i le pongi samare nge fuma le malama sa iai mua ai nga ore kako paki ama popo ia ma tatou pea o mea fo ia pare menge o ai e whinga ngalo iai sau noa mai le ioe ia moe ales ioe Pea leo le si fai pule foi le la ka uare ku malo. Ala mo ya ai leo o la ualo ke longa ualo papa. E leo fai pule longa ualo papa. Le ualo ke le la ile la pisiere ku malo. Ai mo ya nga fa mai fon fekala. Ia o e fina ngalo ia isa no mai le yo ke i marco. Yo. Awe sai le ai. Ia wa manu malo e umanga yo ai sau fa foi le lancha musu ke lang kamale lakso o e mara malama or ko awala papa le la fai ma fa ka funga i a vai le fiu la vale musu mal e na e fika mai o ele wingo la tala maro na fa winganga e te toe mana o ile tulanga tautango tango sai ai le fia tausanga o te atu e foringa mai na o le lawalunga ia ma mea kaukula fongo e te ilo pauna le mea no tau ilo mai le paia inga le na te atu nei na o meo kele o le meo le whaatula fono sui io e sui lea kula fongo sui lea a o se tūlanga tau tala o le tupe ta mau a inga maua ma tupe maua mani manuia o kere i whaarong kele moni aia na o awaia mara utala o io lea ia mori le ngang whamalo mara ngang whaaftaitele ia sa moa me solau mai moanga malau tapua inga na o manatu e fati ala peita o te whawhetai i le whainga malo le fionga te maitai pāle mia e me se foi ia o minista sui pāle mia ma minista umor kapeneta ona o le mawhai ona susu mai matala mai o aau e whaatala noa o te mana tua taimi o isi ala leo mua na e tau te sirafia e makua i o ka vai e kaukuri se mingis kasi i whakalangoa ka ilo ai ke loanga anga o ka ilo sa ole ko inga sa vai anga o ilo le me ye Yesu o levanga o vidi veto ai fo ai kau su e ai lava se avanoa kau i meli e la koele o le mingisa ai kali mai e secretary longa fa io e matulanga fiu e kau su ese kaimi ai ese la ufa fetai ia o le faingo fie ili kau folaso ka fala te alu ai Yesu ela ia minista ma le fionga vai ane alfa fonga sa mo le ai o le faingo fie ia not complicated anyways pa tai fa fonga nga ia sa mo la se manatur prokalame wale tau tamali ia la foi fonga va tele matua le tu ia te outou o tula toma pono o le fai to fa matua tu inale prokalame ASIATA matua upu o lo tanto va ia tai au o ngalo ia o tanto prokalame foi ia male mtanga ruengo fato anga mfainga faiva manatua la aulia mali tole sa saunwa or masinga ngai e kaunga palla si mai ka ko container fo i le paisa mo me ia masi to maua po ile ko ko fo ile al ka ko kai ko fiku ale fast ia mo ila to o la ngolong suele fast man tole nga piki mai far va so ngenge ko ko rula tulturi meta mai la so taya o te masani ai mo te minei manuia fa sau ngole ne fiafi a lofa tele atu mo uto uma woma paanga o mirole like love masial ta por kalam ia felo ila so ta o masan soifua mai manuia
O te vili mai tina to make mai New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma il telefoni per via ya o me pitsinho ana ia talo fa batsa ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le sa no puerta o ele sia sa so se faro loa fa ingofie a me se le telo ai malo telefoni tai mi uma o no winga na saua le talo fa batsa mal tina to meti sa o lo faro loa seki talo fa batsa Mama avenga le nei ma le Pacific Isi mo au tupe whaamumoli Samoa au tapuni ai ofisa mo le whaava yasu whaonga nei lola na waunanga forward ta ua o le direct transfer a whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking o le matua i whaingo fia lava na o le tipose mai lava lau se leni matua account o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa e ia inga i tahu na whaamaleina mo nisi whaamatalanga i le nei au au nanga fo Bala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Tautua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta avale ma le tele o nisi o matu au nanga i se esi. Ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo ila ta avale. Siapa lah yang voice wow mau lau tapan. Afai foi vai pa olosa. Awala te pon ma tu te siapa lah yang foi e mau lau tapan. Molo no posila mua tape lau ta vale pe out. Lua tape lau telefoni tai me utu ina lau tapan. Male vaenga mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Ota Samoa ole mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa maftaila fia mai we'll see you again God bless